Pamirsa nyobiahang indik ketreptian, miwah keselamatan wisata bahari Majang Yowana, komunitas wisata Turbendege, dahat kebuatang risejeroning, nincapang rasa eling, indik standar keselamatan pengelolaan destinasi wisata laut. Indike ucap ke darang Komanda Lanal dan Pasar, Kolonel Laut Cokorde GP Pemayun, kewawahin Male, ketertian miwa keselamatan wisata bahari dahat kebuatang, ring sejeroning nincapang rasa iling, turmaning penguruhan indik bayar ring segarane, melarapan pemargi inucap, ring kawintenan wisata bahari sidene sewesanan bayar, wiadin kecelakaan ring segara, saha nincapang penguruhan miwa kewagedan parayawana miwa bendegane, antuk nampenin kahanan darurat miwa kecelakaan ring segara. Sawetara pahan sani patut kauratiang ingi punika ritat kala nganggen piranti keselamatan, kewagedan navigasi sah orientasi ring segarane, pengeruhan indik pertolongan pertama cedera kecelakaan laut, uning ring penglimbak sase miwa ombak sah medue kewagedan komunikasi, tur prekanti pantaraning tim miwa baga sani wenang ritat kala kahanan sani darurat. Untuk menumbuh kembangkan jiwa bahari atau jiwa maritim kepada anak-anak SMK, SMA untuk mencintai laut dan kembali kepada laut. Pamargi inucap dados Cina, tur kesumakenan ring sejeroning ngemit segarane, pindah ke genawit ning kauripan, budaya miwa jati diri bangsa. Kaptiang gegiras maritim inucap sidena rus ngaurip ring pikayunan keramane, pemekas pariyawanane. Raiswantara Bali TV.